Pula no fai ham joto nai tong ne o video no bayap song haka bayap song norok thambele nugun chaima kana o video tamo especially o video ongka bayap song je scholarship no tei bayap song and scholarship khaina ni thangke tamo process khaina nang ebaka ba document dok tamo nang nai and process bo hai totally sing o video discuss khaina bayap song norok paithak jora nai tongdi and fresh khaina ni special je first semester rok je college admission ongoi na harai je tabuk fresh khai je scholarship ni bagai national scholarship puno ungdi that means NSP that means national scholarship portal ebaka ba isano doiro gni kabang portal tongo je scholarship khaina ni bagai regarding kangmana tongo babsong phia ba document tam nang oborok angnong no o video totally sainai and process bo ba hake khainai oborok totally o video sung saima laina babsong ang kayo o video scholarship no tui ang norok pulen thekani share khaina nangmani tamma jora o mas ni that means tai 10 days rok se tongshiwo honi mano but tabu khlaima jora and kabangman borok bo anu shungka and sahorka tam khaina ni nang optro especially je first semester rogo phainai borok anu shungka tai share khaike tam document nang hnai au ang nong tam nang o document ok sainai and ja ang je khaimani je previously year o khaimani tam document nang em bo hai process total jeng saimala jene fadi aungke ang no screen o tam document nang ang saithang na babso hake first semester especially ang tabung sanai je ketal khlai eba ke fresh khainai rok ni bagai do babso two process nai babso kisa kam kana de two process khaina ni nangnai babsong pula tam khaina nangnai hingka babsong pula norok fresh khaina ni bagai computer dukan thangi pun khaima no jeba computer tong khangka nogo pun khaima no kono bezal kri babsong phiaba ani computer tabuksa kri ni bagai ang no share khaima liya tam ke khainai computer bai but naro computer je kubni dukano thangai computer to kungman dukan tong hera babsong o jaga thangai norok fresh khlainai thangkangke tam logi document talangnai and tam sanjakno obo kisa angnong no sajine babsong obo ongka nor logi talangna nangnai babsong first of all munor obo compulsory nangnai babsong first of all nor ni aadhar card nangnai tarpore ration card nangnai tarpore ang yang screen o siri kanadi first of all aadhar card tarpore ration card nangnai oboni pore norokni passbook bank account nangnai babsong oboni pore no dongnai income fresh khaina rongkangki income nangnai babsong oboni yagolo norni madhyamik ni marksheet tai madhyamik ni admit card logi tonani nangnai tei STPRTC butalangke belaikena chawotangai himaka obo nangya phono noro oro sanjagi pun mono babsong fresh khaina ni thangkangke oboni yagolo nor 12 ni marksheet tei 12 ni admit logi talangdi obo nangnai babsong aungka babsong obo fresh khaina ni thangkangke obo nangnai o tin ang nongno saithangka 6 ta eba 6 ta saithangka o document noro logit langna ni nangnai obo especially obo bonafide karina ni bagai sikondo babsong bonafide ni yagolo final submit khaina ni onek process tongko babsong obon ka just bonafide kari manche ang olo paithabo bonafide dok boba hage kari tai tamo bonafide ni logi tamo document nangnai ang oponong full detail o video sai khanar na babsong ahoge nor tam fresh khainen thaka document tam nang obo saima kana babsong tabuk bonafide boro jomarnai and tam kha jomarnai obo kaisa ang nong tabu sasibano first of all nor obo je application khaimani that means apply khaimani yagolo nong bonafide kaisa koknai that means mannai babsong o bonafide to document nong ni document logi riwoi kaisa academic section thangai oro tongnai babsong o bonafide to main link kangke norok bonafide ni signature manana sini sir principal ni thaniwo o bonafide ni signature mananai babsong after that final submission ni bagai process solipine o computer thangi na rohaina hai final submit document dok put ma khaine that means add khlai final submit ma khaine abunia golo haina hai thangi document dok o academic section thangi na rok je narak nai scholarship ni bagai je samung khaine dok no norok or thangi mari ne ta babsong do
haka faida websong nor nugui makana sakao bonafide student certificate henai je first process computer thangai abaka bangnong no pula sai thangka je fresh khaine rok je first step of sai thangka first process obon ya golo nor first process khaiman ya golo mo haike bonafide kaisa manai websong ngata matam oro tam sida nangnai ang nong no oro sai khanar gona first of all nugui makana oro kaisa photo thepa jangne phayo websong that means oro ni photo thepa di ni sakbai thangni photo oro thepa di after that oro kaisa si hekaba hi hene sijak tongo rule nong hone oro inor ni university ni rule nong oro city sei tarpore obon yagolo signature boba haike mannai iko ang already ang signature nai peke sar ni principal sar ni signature man kan oba haike mannai do obon yagolo babsang o signature mamman yagolo o bonafide no thangai final submit abakaba final submit khaina ni document submit khaina ni bagai noro computer or dogano thangai haina hai nor final submit document engai eba last process norok second process o document put khai oboni yagolo o je document put khai mani apaka document final submit khai mani o document no logit talangai apaka ba logit tu bui by song final submit nor academic section thangai mar phinai by song obangka first step kangke I mean first process kangke signature nana ni bagai ma khaikya thajingwang nong sai thang ka by song mohake signature manana hini tabuk tu phunugire ka babsong bonafide mohaka phayo obone yagolo nor signature nama nana ni thang tani wo pula to mohake seima ro heda babsong obone yagolo ob bonafide ni logi wo signature nana ni tamutam document nang obo anong tabuk kisi saikenar wono babsong haka faide babsong sung tabuk bonafide signature nana ni bagai final submit boba haike khaina ni nang obo sung pula no naire de babsong haka babsong angoro pula application sina nangnai ebaka ba sina sei rena ni nangnai signature nana ni ebaka ba bonafide signature nana ni bagai sini principal ni thani sing signature nana ni bagai mohake masine angoro shortcut sikya ebaka ba norok judi no tamhnai application sina ni ringya angi tongkangke anu comment khaima no babsong angnong no comment ti angnong no share khainai angoro just nong no phunna bagai simi share khaireka obo haige sei hine but nor nugi makana pula phone peso nor ebaka ba pula wonong ni application matonai application sei norok matonai oboni ya gole norok bonafide di obo mo hai rule maintain khayang ke borok nara galak tangai himake pula application si tongna nangnai babsong do mutunar di pula application tondi oboni ya gole bonafide tondi ebaka bonafide thepadi oboni ya gole norok jekono nong ni reyuma nong document tam nangnai nono pulen saitangka angor tam rekana di babsong norok chini caste certificate rekha tarpore norok ni mark sheet ebaka bang mark sheet rekha tarpore fikat college no hoide je fikat mamani obon rekha tai ration card rekha babsong asung no nango asakane accept khainai norok bonafide signature nanan bagai babsong angka kha kai norok busi mangkana kaham ka babsong ani o kisa video sramani bisingtei and boba haike process khaina nang obo signature mamani yagolo norok final submit ma khaine babsong final submit khaimani bagai haina hai norok o je scholarship ni bagai accept khaine abaka ba academic sector thangai narangnai rok ni ba ni thani jomare kangke no nongni success ka nei sai mano babsong oboni yagolo bob hai mannai oboni yagolo norok oba haike kaisa manai babsong national scholarship portal nei that means nsp ang to nsp khaika babsong oba haike norok mannai ta fresh khaimani porewo final submission khainani digio thang norok oba hai kaisa norni application norni registration khaimani kaisa mo himannai obo future norok ta sakama di babsong tamma ka renewal khaina puro rogo nangnai babsong angka babsong tinin jorate asung jene belai kene hambai norok je nai tone rokni bagai and kha khayu norok buji ma kana ane o video kisa sramane bagai babsong